دەنگێک بتەنێ لە ڕێژەیە ئەردۆگان زێدە دەبە و ڕکبەریەکان و کۆنێ خوا لە هەندێرێ ترکیایە بەدەگرە. سینان ئۆغانێ نژاد پەرست پشتگیریە خوا بۆ ئەردۆگان ڕادگهینە و پارتیاوی خۆژێ بێری دکە. ترکیا وەکی کۆنێ پیرێ لە هەف دگەرە و پاشە ڕۆژا وڵات نەپەندمینە. سینان ئۆغان بربژێرە سەرۆکتیەیە هەفپەیمانە ئاتایێ و پێمایێ مەهەپەی ڕۆژا 22 گولانێ ڕاگەهاند کو ئەو دێدەگەرا دویەم ئاهل بژارتناندا لە بەرامبەر کلیژدارۆغلو و پشتگیریە ئەردۆگان بکە. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyor. هەنگی وی دە هەلبژارتنên çardê gulanê de tenê ji sedî pênc rêjeya dengan bi destxwe anî bû û ji serokê CHP'yê xwestibû ku hevpeymana bi gelê Kurd re betal bike. Lêbelê partiya wî ya bi navê Zaferê ku tenê ji sedî du alîkarên wê li Tirkiyeyê hene li dijda xuyaniya owan derket û got ku ew biryara wî tenê ye. Bi vê yekê re hevpeymana Atayê tu piştgirî bo Erdogên ranegihandiye û ne jî alîgiriya Kilîjdaroglu kiriye. Kemal Kilîjdaroglu derheqê vê mijarê de got ku nema dikarin digera duyem de bi du kesî bilîzin, hemû mask kedin. Dê ciwan Erdoganê ku bi opozisyona qelb dilîze hilweşîne. Şopîner dibêjin ku werxuya ye ku CHP'yê daxwaza wan a birandina peywendiyan li gel Kurdan nepejirandîye. Lewra dijberiya oğlu dike. Li hêleka din Partiya Çap a Kesk ji alîgirên xwe xwest ku biçin ser sindoqên 28 Gulanê û AKP'yê ji ser textê seroktiyê bavêjin. Bi nêrîna te dê hevpeymana Atayê berê xwe bide Erdogan an Kilîjdaroglu nêrîna xwe bi me re parve bike.